želeće članica veća Aleksandra Jovanović. Dobroveče i dobrodošli u Galeriju opštine Vračar. Zadovoljstvo nam je večeras da je Srba Kojadinović sa svojim platnima uplovio u sigurnu luku u našu galeriju. Kada smo pre nešto više od godinu dana otvorili ovaj galerijski prostor, želeli smo da našim sugrađanima pokažemo da opština nije samo mesto za šaltere, pečate i potpise, već da može biti i mesto za neke kreativne susrete, neka razmišljanja interesantnija od onih dnevnih. I sam naslov izložbe Srbe Kojadinovića Najzapadniji zapad i istok navodi na ozbiljne razmišljanja o nekim suštinskim i egzistencijalnim pitanjima. Po meni, u Srbinim slikama izražena je ta neka dvojnost. Na prvi pogled one su izuzetno privlačne i dekorativne, a odmah iza toga i u sledećem trenutku pokazuje se njihov autor koji je zabrinut i zapitan nad nekim suštinskim problemima naše današnje civilizacije. Uostalom, ostavljam svakome od vas da na svoj način doživi ovu izložbu, a ja sam zadovoljna što smo takve emocije i doživljaje omogućili u ovom našem prostoru. Pozivam vas da čujemo doktora Aleksandra Milenkovića, dugogodišnjeg likovnog i arhitektonskog kritičara, koji će otvoriti izložbu i govoriti o slikarstvu Srboljuba Kojadinovića. Izvolite. Dobro večer svima. Moram jednu malu samo primjedbu da dam. U pozivnicima pisalo da sam istoričar umetnosti. Ne, ja sam inženjer arhitekture. Celog veka sam se bavio arhitekturom, ali i dugogodišnji arhitektonski kritičar. Kako sam otišao u penziju, bavio sam se i likovnom kritikom, pošto sam i amaterski likovni umetnik. I evo, to se pružilo da ne bi ispalo nesporazume, da neko kaže kako je to istoričar. Ne, ja sam inženjer arhitekture. Jedna mala digresija, mogla bi da bude simpatična. U vreme kada sam se oženio, ja sam stanovao ovde u komšiluku u Sinđelićevoj ulici i naravno ova pijaca je bila, što je najčešće meta nekog obilaska i tako dalje. Posle toga sam se uselio i tako dalje. Nisam imao prilike odavno da prođem kroz ovaj deo i kada sam čuo od uvaženog Srbe da je organizovana izložba u galeriji, kažu u opštini, ja odvojio ovo, kaže kako u galeriji, pa kaže to opština ima galeriju. Kao arhitekta ja sam izuzetno prijatno iznenađen upravo tom institucijom i da se nadovežem na voditeljku, pohvalio bi, ako je to nešto bitno od mene, ovu ideju, jer ta ideja dopunjuje našu kulturnu ponudu u našem prestoničkom gradu. I dobro bi bilo da ovaj primer prihvate i ostali. U tome, evo, sa moje strane dajem dovoljno priznanja ideji i realizatori. Ovo nije prva prilika da drži slovo, kako mi to kažemo, u kontekstu likovne umetnosti našeg Srbe Kojadinovića. I uvek se bojim, ako imam nekoliko uzastopnih prilika da pričam o te teme, da ne kompiliram samog sebe, ali iz te kože nikuda, jer stvar je takva kakva jeste i te slike postoje. One su pune sadržaja o kojem bi čovjek mogu dugo da priča. I meni je uvek problem, prošli put, kada je bila izložba pre par meseci u Akademiji u Nemanjinoj ulici, naš Srba je izlagao fragmente, kao što je ona mala tamo format slika,
koji su kao neka vrsta izvaci iz ovih makro likovnih kompozicija, gde sam imao prilike i zadovoljstvo i inspiraciju da se raspričam, gde su uvaženi gosti sedeli, evo vidim sad ovom prilikom, morat ću da budem malo kraći, da ne bih zamarao uvažene goste. Profil likovni našega uvaženog umetnika je toliko specifičan da moja malenkost, koja je uspela napraviti antologiju oko 300 amatera, slikara i profesionalaca u poslednjoj antologiji, jednostavno sam došao u situaciju da se susretnem sa jednim stvaralaštvom koje je potpuno izvan onoga rutinskog ili standardnog, ako hoćete, tradicionalnog pristupa i fenomenologije likovne umetnosti. Jer vi znate, likovna umetnost to je crtež pre svega, tu je kolor, tu je ideja, tu je manir, tu je kompozicija i sve što ide u zbir jednog likovnog dela. U ovom slučaju čovjek, što kaže narodski, stavi prst na čelo i ne zna sa koje tačke da krene. I bez obzira koliko god da čovjek ima iskustva u stilizaciji, ako hoćete i u improvizaciji, u nekom govornom smislu, nailazi na teškoću da prodre kroz niz, da tako kažemo, zavesa. Osjećam se jednostavno kao čovjek koji ulazi u neki prolaz, hodnik, da ne kažem tunel, sa ne znam koliko zavesa. Svaka odškrinuta zavesa pokazuje jedan prizor koji postaje grandiozan, svečan i taman čovjek misli da je apsolvirao glavnu ideju, ne samo glavnu, nego i one sporedne, razgrne sledeću zavesu, susreće se sa još veličanstvenim prizorom. I to tako ide iz jedne zavese druge, da malo slikovito prikažem, da je to jedan beskraj. Odakle ta snaga, odakle ta energija i u prvom redu, da tako kažemo, mašta. To možda sada zvuči preterano. Bojim se neki put da ne bude suviše patetično, vidim kako god hoćete, ali ova količina mašte koju emanira naš uvaženi Srba Kojadinović je jedinstvena i mislim da će se mnogi slikari, stručnjaci najvišeg ranga složiti sa mnom ukoliko bar malkice odškrinu vrata tog dugog hodnika o kojem sam malo čas pričao. Šta se dešava? Vi susrećete, gledate sliku i vidite već na prvi pogled da je to nešto što do sad niste vidjeli, niste još svesni u čemu je problem, ne problem, nego u čemu je poenta tog slikarstva, te likovne umetnosti, tog zračenja, te energije. I pokušavate sada da tu enigmu rešite, ali je to, tako reći, nerešivo. I u našim privatnim, intimnim razgovorima, ja kažem, Srbo, ti bi trebalo u svaku sliku da priložiš jedan štampani tumač, vodič kroz prašumu tvojih grandioznih maštarija. Jer koliko god da čovjek misli da je shvatio tematiku i u analizama pokušava da iz nekih detalja dopuni ta saznanja, ispada da je još uvijek daleko od one pravoga inicijuma
sa kojom je slikar krenuo u tu avanturu, da se tako izrazi. Kažem avanturu i to me upravo podsjeća, vidite, vi znate, ili ko ne zna, da kažem da je naš Srba poznati moreplovac i postoji jedan valer, a to je da neko ko obiđe svet i na takav jedan način koji nije svakidašnji, nije rutinski putnik neke turističke agencije, nego u sopstvenom brodiću, sa sopstvenim rukama jedri preko beskrajnih prostranstva okeana, prepušten samom sebi, svojoj snazi, znanju, hrabrosti, inicijativi. Takav čovjek susreće mnoge zemlje, ljudi iz mnogih zemalja i to se širenje vidika. To znači, to je jedan grandiozni planetarni uvid i sva edukacija koju je prošao naš, da tako kažemo, standardni intelektualac kroz niz školskih stepena je mali u odnosu na ta saznanja koja se otkrivaju pred globetrotterom ovoga tipa. I uvek se to na neki način, imam i u putopise gde sam naznačio da onaj koji je obišao svet, ne mora sve kontinente, ali bar jedno 30 zemalja, što gleda, da to ima vrednost, kategorijalnost fakulteta, nekakav, dodatno. Ne samo širenje znanja o tim ljudima, mentalitetima i tako dalje u geografskom, političkom, geopolitičkom smislu, nego u transpoziciji onoga suštanstva u duši, u karakteru, jer vi vidite da sopstvena nacija za koju vi mislite da je na nekom najvišem nivou, da u nekom trenutku nije ni do pasa nekim nacijama za koje ste jedva čuli. Evo, to je taj fenomen koji od jednog čoveka pravi sad jednog integralnog, univerzalnog poznavalaca suštine fenomenologije sveta kao tako. Počinjem da, kao što je uvažena gospođa pomenula, ta glosa, što kaže, najzapadniji zapad je istok, ima x tumačenja, moje tumačenje je možda jednostavnije. To znači da je to jedan relativitet maksimalnog značenja. Najzapadniji zapad je istok. Šta to znači? Vraćati se na početak, znači jedan krug, jedno balansiranje i neka vrsta nivelacije. Znači nema ni gore, ni dole, ni levo, ni desno, nego svi se vrtimo u nekom krugu, da tako kažem. I vi kad pogledate slikarstvo, sad malo da govorimo i o slikarstvu, vi vidite da je skoro svaka slika, bar, jedan mikrokosmos za sebe. Ono što krasi likovnu umetnost Srbe Kojadinovića, kad kažemo mašta, mi možemo da je verbalno objasnimo šta to znači. Ali, vi vidite čitav jedan niz prizora izveden perfektnom likovnom tehnikom, koja je iznenađujuća iz prostog razloga što vi takve bravure, evo, potpisujem još jedan put, to su bravure, maštovite, nećete naći na drugim slikama, koliko god se potrudili. Mi imamo izuzetne slike svetskog formata i u ovom slučaju susrećemo se sa jednim fenomenom koji je vrlo specifičan. A to je da vi imate neku tematiku koju počinjete da razabirate polnom analizom centralnih delova zbivanja, perifernih i tako dalje. Vi ostajete u krajnjoj liniji zgranuti i zaprepašćeni pred
onim mnoštvom mikro detalja kojim je ispunjena svaka slika. Da ne svedemo to na banalitet nekoga, samo strpljenja koje je neverovatan. I to nije samo ono mehaničko zanatsko strpljenje, nego provala jedan vulkan koji traži erupciju. Volim da uporedim to sa onim protuberancama na suncu kada nekoliko desetina hiljada kilometara, što kaže, bljesne ona magma sunčana. Tako u jednom trenutku vi vidite da bljesne magma likovne umetnosti na ovim slikama. Šta se dalje dešava? Vi ste u situaciji da odaberete jedan deo slike i da u tom jednom fragmentu vidite, shvatate ili ne shvaćate, ali divite se na neki način tom pikturalnom kvalitetu. Evo, ja vas upozoravam, vi vidite između ovih velikih formata, 2x2, 2x1, vi vidite ne mali fragmenti. To su mali fragmenti koje je naš uvaženi slikar izložio pre par meseci, kao što sam rekao, koji se gledaju potpuno individualno, što kaže, samostalno i sa velikim zadovoljstvom vi posmatrate, analizirate i divite se jednom umeću likovnom. Šta ide dalje? U toj analizi tih mnogostrukih, mnogoslojevitih detalja vi otkrivate jednu priču, ali tek onda kada vam autor saopšti inicijum te glavne ideje, počinjete da jednostavno dospevate u situaciju da omogućite samo sebi da shvatite, kako se kaže, šta je pisac treba da kaže. Izolovanost višegodišnja od stanja našeg vrlo slovitog, problematičnog, nacionalne katarze koja se dešava u našoj državi. Vi znate šta se sve dešava, kroz šta je sve prošla naša zemlja, Srbija, od NATO kampanje preko svih drugih, naša rana, neprebolna, kosmetska i tako dalje, nije bila nepoznanica za nekog zalutalog moreplovca na Tahitiju ili na ostrvu Reunion, gde je obitavao najčešće bračni par Pojedinović, nego baš suprotno. Tako udaljen, osetio je trostruku, triplu ili već ne znam koliko vezu, osetio je da je pripadnik sopstvenog naroda i to ga je doticalo i podsticalo da taj svoj doprinos ili bol ili kako god hoćete izrazi kroz slike. Veliki broj ovih kompozicija upravo nosi taj naboj koji je nevidljiv u prvom nivou, ali tek kad vam se skrene pažnja šta je to, odakle je to i tako dalje, vi ćete vidjeti sa koliko toga, ako hoćete, iskrenog ili pobožnog pristupa ima slikar u svojim delima. Vidite nebrojene kupole naših crkava, manastira, koje su naslikane uglavnom iz neke ptičje perspektive, sve je to kao neki pogled iz neke vasione, iz nekog univerzuma, povezano sve u jednu klupko i tumačenja, naročito ovih, da tako kažemo, političkih i geopolitičkih situacija, otvaraju nam se isto na ovim slikama. Vi sad me slušate i pretpostavljam da se možda i čudite da li toliko toga, tako kažemo, političkog ima u ovim slikama. Ima. I to je jedna od glavnih odlika ovih
umetničkih kompozicija. Ima još jedna, kako da kažem, odlika. Vi ćete vidjeti da su, na ovim slikama ne postoje geometrijske prave linije. Iz prostog razloga što po konstataciji autora kaže u prirodi ne postoji prava linija. Kad malo bolje razmislite, vidite da je skoro tako, da je sve u nekom krivuljavu liniju. I sve arhitektonske zgrade ili neke druga postrojenja, tako dalje, su rađene u krivim linijama. To podsjeća na vizuru kroz ono okaljeno staklo, koje imate i vi kad pogledate, kroz to vidite deformitet. Kao arhitekta mogu da vas podsjetim na poznatog Franka Gehryja, koji upravo projektuje zgrade tako u tom debalansu astatičnog tipa. I kao što vidite, to je jedna varijanta nekog umetničkog izraza koji je mnogo lakše izvesti likovnom tehnikom nego arhitektonskom strukturom, konstrukcijom i tako dalje. Taj preplet tih krivudavih linija od kojih je sastavljena svaka slika pravi jedno čvorište, jedno klupko koje ste u stanju da posmatrate, ako hoćete, minutima ili satima, da uvijek nađete neka interesantna rešenja koja niste vidjeli na prošloj slici ili koje ćete vidjeti na sljedećoj, i svaka sljedeća slika vam otkriva neka nova prostranstva, neke nove horizonte, neku novu tehniku u krajnjoj liniji. Ne bi vas sad više zamario i zadržavao, mogu bi da pričam 2 sata na tu temu, ali ponavljam da figura umetnička našeg uvaženog slikara u ovom trenutku nije u dovoljnoj meri poznata i prihvaćena u našoj sredini iz 2 razloga. Prvo, što je svoj životni put proveo van zemlje, i drugo, što ova vrsta slikarstva trebalo bi da naiđe na neko veći stepen razumijevanja, da priznaju da su se susreli sa slikarem, umetnikom koji ih nadrasta. To možda neće da zvuči lepo za neke koji se previše cene, ali ja lično nadam se da će, evo, za neke sljedeće mesece ili godine Srba Kojadinović zauzeti ono mesto koje mu pripada. Utoliko je veća zahvala i priznanje ovoj kući koja je omogućila velikom umetniku da se prikaže u punoj svetlosti. Vama zahvaljujem. Zahvaljujem se svima što ste došli u ime opštine Vračar i predsjednika opštine Branimira Kuzmanovića. Zaboravio sam da kažem, izložba je otvorena.